Ikaze rero mwese kuri M24 TV, reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV. Rero mu makuru yacu ya buri munsi tugenda tubategurira ndetse nayo tugenda tubagezaho. Hanyuma rero kora subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera, hanyuma rero komeze kugenda ubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Mwese muhawe ikaze rero no muri iyi nkuru na abateguriye. Hanyuma nje kugaruka ku bijyanye n'umushahara ndetse n'ibindi bihabwa perezida wa Sena ndetse n'abandi basenateri barahiye mu nteko y'u Rwanda. Ngira ngo rero ku munsi w'ejo nibwo hamenyekanye inkuru ko Dr. Iyamuremye Augustin yatorewe rero kuba perezida wa Sena ndetse n'aba vice perezida bagera kuri babiri ndetse n'abandi basenateri bose rero barahiriye hariya imbere y'umukuru w'igihugu ku bijyanye rero n'imirimo bashinzwe rero hariya muri Sena. Hanyuma rero umushahara wabo mbumbe na amafaranga ngahe, hanyuma ndetse n'ibindi bagenerwa byose biba bingana gute. Akaba rero ari inkuru naguteguriye kuri M24 TV ugomba gukurikirana rero kugira ngo umenye ngo perezida wa Sena ahembwa amafaranga ngahe, vice perezida ahembwa amafaranga ngahe, naho abandi basenateri bose bahembwa amafaranga angahe. Ibyo byose rero ukaba ugiye kugenda ubimenya muri iyi nkuru. Bahaye ikaze rero na amasegonda make ntago ndi bubatindire, hanyuma nze nkuramburira iyi nkuru ku buryo burambuye, nawe rero wiyumvire amafaranga ari hano rero ukangana wumve n'ingano yayo. Hanyuma rero nawe uze kuba waduha igitekerezo cyawe uciye muri comment cyangwa se ukaba waduha igitekerezo cyawe usize ubutumwa kuri channel ya M24 TV. N'amasegonda make rero agaruka ndambura iyi nkuru ku buryo burambuye ku bijyanye rero n'imishahara ndetse n'ibindi bizajya bigenerwa abamaze gutorwa ku munsi w'ejo, yaba perezida wa Sena, vice perezida wa Sena rero Nyirasafari Esperance ndetse na Mukabaramba Rivera ndetse n'abandi basenateri rero bose bari hariya muri Sena bagiye gutangira imirimo yabo. Nkuko rero amakuru naguteguriye kuri M24 TV agenda bigarukaho. Kora subscribe, nyeganyeza akazogera, hanyuma rero ujye ubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Muhawe ikaze ku bijyanye n'isi y'imishahara ya abasenateri. Iyi ni M24 TV. Nkuko rero iteka rya perezida wa Repubulika ribiteganya nomero 004 akarongo kaberamye 01 ryo kwa 16 z'ukwezi kwa 2017 rigena ingano y'imishahara n'ibindi bigenerwa abanyapolitike bakuru bibihugu rero n'uburyo bitangwa. Iri tegeko rero rikaba ryarasohotse mu igazeti ya leta nimero rero idasanzwe yo kuwa 23 z'ukwezi kwa 2017 rigaragaza ingano y'imishahara abanyapolitike bakuru b'ibihugu b'igihugu rero bahabwa ndetse n'ibindi biherekeza iyo mishahara. Uyu munsi rero nkaba ngiye kugaruka ku basenateri kuva kuri perezida wa Sena kurinda kugera ku basenateri bose. Perezida wa Sena rero aba ari umuntu ukomeye cyane mu gihugu. Icyo wamenya rero nuko perezida wa Sena ahabwa umushahara mbumbe w'umurimo rero ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 4,545,145 ndetse n'amafaranga atandatu y'u Rwanda. No kuvuga ko rero ari miliyoni 4,346 n'amafaranga 156. Aya rero akaba ari amafaranga perezida wa Sena ahabwa kibuze buri kwezi. Hanyuma rero ikindi kandi wamenya, perezida wa Sena agenerwa kandi ibi bikurikira: agenerwa inzu yo kubamo ifite ibyangombwa, agenerwa imodoka imwe y'akazi buri gihe n'ibikenewe byose mu kuyifata neza byishyurwa na leta. Ikindi kandi agenerwa amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga y'u Rwanda 600 buri kwezi rero anyuzwa kuri konte y'urwego bireba. Ibyo ngibyo rero akaba arimo byo ndagenda musomera ku bijyanye rero n'amafaranga afata ndetse n'ibindi agenerwa byose. Hanyuma ikindi kandi agenerwa uburyo bw'itumanaho rigezweho mu biro rero no mu rugo, rigizwe na telefone itagendanwa, telefone igendanwa, fax, hakaba rero internet igendanwa n'itagendanwa, telefone ikorana na satellite ndetse na antenne parabolique, byose bikishyurwa na leta. Agenerwa amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rugo angana n'amafaranga y'u Rwanda 600 buri kwezi. Amazi n'amashanyarazi byose byishyurwa na leta. Uburinzi buhoraho ku kazi mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa ko yerekeza. Hanyuma ikindi kandi wamenya amabwiriza ya minisitiri ufite imiturire mu nshingano ze agena agaciro ntarengwa ku nzu
ivugwa rero muri iyi ngingo mu gace kayo ka mbere n'agaciro ntarengwa k'ibyangombwa bigomba kuba biyirimo. Ibyo rero nibihabwa perezida wa Sena. Umushahara mbumbe ni amafaranga miliyoni 4,346 n'amafaranga 156 buri kwezi. Nawe urabyumva rero. Hanyuma rero vice perezida wa Sena, no kuvuga ko rero vice perezida wa Sena nituvuga aba vice perezida wa Sena umve rero Mukabaramba Alivera, Dr Mukabaramba Alivera ndetse na Nyirasafari Esperance. Hanyuma rero ba vice perezida ba Sena bagenerwa rero buri wese umushahara mbumbe buri kwezi ungana n'amafaranga y'u Rwanda 2,554,861. Bafata rero amafaranga y'u Rwanda 2,534 n'amafaranga 861. Akaba rero ariyo mafaranga ba vice perezida wa Sena bafata. Hanyuma rero ibindi bagenerwa mu mirimo rero yabo bashinzwe, bafata amafaranga y'icumbi angana n'500 y'u Rwanda buri kwezi, amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana rero n'amafaranga 300 y'u Rwanda buri kwezi anyuzwa kuri konti y'urwego bireba. Ikindi kandi bakanirwa amafaranga yo kwishyura itumanaho rya telefone, internet na fax byo mu biro angana n'amafaranga y'u Rwanda 100,000 buri kwezi, amafaranga y'u Rwanda 40,000 buri kwezi rero itumanaho rya internet igendanwa, amafaranga 150,000 buri kwezi itumanaho rya telefone igendanwa, uburinzi buhoraho ku kazi mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa kuyerekeza. Amafaranga rero kwigurira ibikoresho byo mu nzu angana na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo rero atangiye iyi mirimo aya mafaranga atangwa rimwe gusa, kabone nubwo rero habaho guhindurirwa umwanya w'umurimo, ariko aba yayahawe. Yes, ngo rero ibyo nibyo ba vice perezida ba Sena bafata, yaba rero kuri Dr Mukabaramba Alivera ndetse na Nyirasafari Esperance, akaba ari ba vice perezida babiri ba Sena barahirere imirimo yabo ku munsi w'ejo, bakaba bafata umushahara wa mbumbe wa 2,532 n'amafaranga 861. Hanyuma rero tuvuye kuri ba vice perezida wa Sena, hanyuma rero reka tujye ku basenateri muri rusange. Abasenateri rero nabo ntabwo baba boroshye kuko bafata umushahara nabo uri hejuru. Hanyuma rero abasenateri buri wese agenerwa umushahara mbumbe w'umurimo ungana n'amafaranga y'u Rwanda 1,147 n'amafaranga 609 buri kwezi. Ayo niyo mafaranga rero umusenateri afata byibuze buri kwezi, 1,847 n'amafaranga 609. Ikindi kandi wamenya umusenateri nawe rero ahabwa ibindi bikurikira bimufasha rero gutunganya imirimo ashinzwe neza rero kugira ngo hatazagira ikibazo na kimwe ahura nacyo. Hanyuma rero ahabwa amafaranga y'icumbi angana n'250 by'u Rwanda buri kwezi. Hanyuma ikindi kandi buri musenateri no kuvuga ko buri kwezi ahabwa amafaranga y'u Rwanda 50,000 y'itumanaho rya telefone igendanwa. Hanyuma rero agahabwa amafaranga 35,000 rero na 435 cyangwa se 35 n'amafaranga 400 buri kwezi yo kwishyura ifatabuguzi rya internet igendanwa ikoreshwa kuri murandasi. Ngayo rero akaba ari amafaranga nawe afata buri kwezi ku bijyanye rero na buri musenateri wese rero uri hariya muri Sena, yaba rero barahiriye imirimo yayo cyangwa se baba barahiriye imirimo yabo ku munsi w'ejo rero muri Sena y'u Rwanda. Hanyuma rero icyo nakubwira cyo kuba tubiga umunsi w'ejo rero ati hakaba harimo Dr Iyamuremye, akaba rero ari we wabaye perezida wa Sena. Dr rero Iyamuremye Auguste akaba rero ari we wabaye perezida wa Sena muri rusange. Hanyuma rero ikindi kandi wamenya akaba yaratangaje ijambo rikomeye cyane ku munsi w'ejo. Mu ijambo ryashimiye umukuru w'igihugu na bagenzi be bamutoye, bakavuga ko rero abamugiriye icyizere cyose arabashimira. Agize ati rero mbikuye ku mutima ndagira ngo mbashimire icyizere mwongeye kungirira mukagirira mu basenateri itegeko nshinga ribahera ububasha. Icyo nabizeza rero nuko ntazabatenguha. Hanyuma rero muri uyu mwaka
ndagira ngo nshimire abasenateri hamwe na bagenzi banjye bamaze kudushyira muri biro ya Sena. Inshingano rero iremereye tudashobora gusoza buri musenateri ataduteye inkunga kandi ku buryo butaziguye. Yijeje Sena ko rero izashyira hamwe kandi igatanga ingufu zayo zose iharanira inyungu z'abanyarwanda. Dr. Iyamuremye rero w'imyaka 73 y'amavuko yarasanzwe ayobora urwego ngishwanama rw'inararibonye rero yakoze inshingano zitandukanye ku butegetsi bwa Habyarimana Juvenal Sindikubwabo Theodore Pasteur Bizimungu ndetse na Perezida Paul Kagame. Hanyuma rero Nyirasafari Esperance we rero no munyamategeko akaba afite impamyabushobozi yo ku rwego rwa masters mu bijyanye rero n'amategeko mpuzamahanga mpanabyaha n'uburenganzira bwa muntu. Mbere yo koreragerwa Senateri na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku itariki ya 20/19 yari Minisitiri wa Siporo n'Umuco kuva rero ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10/2018. Yabaye kandi Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ku itariki ya 4 z'ukwezi kwakira rero 2016 kugeza kuri 18 kwakira 2018. Mbere yaho yari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri Komisiyo ya Politike n'Uburinganire n'Ubwuzuzanye hagati y'abagore ndetse n'abagabo mu iterambere ry'igihugu kuva ku itariki ya 4 kwakira 2013 rero kugeza agezwe Minisitiri muri Profe ku itariki ya 4 kwakira 2016. Hanyuma kandi yanabaye uwunganira abandi mu by'amategeko avoka mu mwaka wa 2011 kugera 2013 rero aba munyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabera 2007 rero kugeza 2011. Hanyuma rero Alivera Mukabaramba watorewe rero kuba Vice President ushinzwe imari n'abakozi yararambye cyane muri guverinoma kuko yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage guhera mu mwaka wa 2011. Yize ibijyanye no kuvura abana, afite impamyabumenyi ihanitse yakuye muri Pavlov State Medical University mu mujyi wa St Petersburg mu gihugu cy'Uburusiya. Yabaye mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho kuva mu mwaka wa 1999 kugera 2003, naho kuva 2003 kugeza mu kwakira 2011 yari umusenateri. Kuva icyo gihe rero nibwo yinjiye muri guverinoma akaba n'umunyamabanga w'ishyaka PPC, akaba ari nawe uri iyoboye kugeza amagihe. Iyo ngiyo rero yari imishahara mbumbe rero ya Perezida wa Sena, aba Vice Perezida ndetse n'abasenateri bose. Reka mbashimire M24 TV rero mukomeze kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV. Reka rero mwese mbashimire nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Inkuru zacu kuri channel nakagaruka, mukore subscribe munanyeganyeza akazogera mukomeze kugenda mubona inkuru zacu. Mwese ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.